Rus işgalcileri 4 taraftan saldıra ve Bakhmut'nu zapt etmege tırışa. Ukrayna baştabında kaydetkenlerine göre şehir штурмлары toxtamay. Ağır vaziyet ve kanlı çatışmalar Bakhmut merkezinde yüz beri. Düşman büyük gayıplar olganına bakmadan Ukrayna müdafacılarını şehrin garbi kenarlarına itermege tırışa. Bularga bakmadan şehir müdafacıları yani Ukrayna askerleri direnmege devam eteler. Москов душманы Красногиревка ve Avdiyevkaga da baskı gerçekleştiri. Көрінішке көре şehirde Ukrayna askerlerini sarıp almağa tırışalar. Bunun beraber Marinka штурмлары da devam etmekte. Ama büyük muvaffakiyetlerinin işgalciler maqtanıp olamay. Onların işgalci memuriyetleri ise er yerde casuslarını kıdırıp yerli sakinlerge dışarı bile çıkmağa ve yolda hareket etmege yasak eti. У місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до Сил оборони України. Подекуди загарбники обшуковують навіть людські помешкання. Rus işgalcileri Rolan Osmanov'na Rus hakimiyetini hürmetsizlik için mahkeme edecek. Bunun episi faalinin içtimai ağlarda yazganı mesaj sebebindendir. Rolan Osmanov şunu yazgan edi. Hiçbir çar onun için öldürmege ve ölmege layık değildir ve bular çok yakında bitecektir. Bu hafta Osmanov dava materyallarına öğrengen son bildirdi. Davanı Ahmetçit'in işgalci Kiev rayon mahkemesi gözden geçirecek. Не знаю, с каким лицом будет рассматривать это дело, это абсурдное дело судья, но суд назначен на 12 апреля на 9:30 утра. Mart ayında Rus işgalcileri Roman Osmanov'ni Bazarchuk'ta yüz bergen sözde diversiya davasına dahil etip olamadı. FSB xadimleri onun evinde tintuv geçirdi, ailesini korkuttu. Rolan'ı ise dumpuslep yerli FSB idareciligine alıp kettiler. Birkaç vakit geçken son vatandaşlık jurnalistini serbest bırakmağa mecbur kaldılar. Kırım Tatar halkı akıbetini belgileme hakkını yerine getirmeli. Bu Kırım'da Ukrayna devletini tek kuvvetleştirecektir dep kaydete Milli Meclis reisi Rifat Chubarov. Yanılangan Kırım kaytarılov stratejiyası boyunca o'zining tekliflerini Milli Meclis Ukrayna Milli Tehlikesizlik ve Müdafaa Şurası'na yolladı. Vesiqanın maddelerini Rifat Chubarov aydınlatmadı. Ama tekliflerini Ukrayna devletinin muzakere edeceklerini kaydetti. Yanılangan vesiqani Ukrayna prezidenti tasdiqlamalı. Ми маємо створити всі умови для того, щоб кримсько-татарський народ, як корінний народ, зміг зреалізувати своє право на самовизначення, яке не стільки дає право, скільки дає зобов'язання тому від нас всіх, від кримських татар, від держави, щоб в Криму, в оновленому Криму, українському Кримові дотримувалися права всіх, хто там буде жити. А найголовне, щоб ця територія була укріплена як частичка української держави. İşgal etilgen Yalta'nın elan taxtalarında roket ucumları vaziyetinde nasıl davranmak gerek olganını anlatkan tavsiyelerini yayınladılar. Birkaç bu gibi kağıtlarını yok etilgen Moskva gemisinde hizmet bergen Rus askerinin babası tarqattı. İşgalcilerinin bu gibi korkutuvları sözde antiterroristik komissiyanın imzalangan, üzerlerinde ise FSB ve işgalci bölük numaraları mevcut. Bundan evvel Kırım radyolarında tahliye ile bağlı tavsiyeler seslendirgen ediler. O vakit işgalci hakimiyet bunu hakerler yapkanına ayttı. Ama daha yazdan beri Yarmada'da yüksek teröristik tehlike olganı ilan etildi. O günden beri Kırım'ın çeşit köşelerinde patlamalar eşitili.
Кырымда каршылык аракети кувветлеше. Ишгалчылар атта мавы ве сары реңкле бояларны ве шеритлерни сатмага ясак этелер. Бу акта сары шерит аракетинин координаторы билдирди. Onun билдиргенине көрө Акяр, Ахмеджит, Ялта ве Судакта 300ден зияде плакат ве сары шеритлер кеңишлетилди. Бу ишгалчыларга каршылык тимсалидир. Ишгалчылар исе истихбаратны күчлөштүрүп аракет иштиракчыларыны кыдыра. Кырым бөлүгүнүн координатору билдиргенине көрө фааллар токтамайжаклар. Олар күн-күнден чоклаша. Дегенне көрө зефири каранлык күн доганына аз калганда ола. Кырым исе мытлака ишгалден куртурулажактыр.